nakazoza ubumwe ubumenyi impano byanje ningabire ku Burundi gwaruka twakuranye izi impano zacu twaremanywe nibwo butunzi bukomeye ese icyoma ukamenya agaciro k'impano yawe icyoma ukamenya akamaro k'ubumenyi bwawe icyoma ukamenya akamaro k'ubumwe bwacu niyo mutunzi dufise ku iterambere ryacu uwambaye ikirezi ntamenya ko kera abona ko kera ari uko cabaye abandi karahara mu ruganda ntibacura ibivuga uzovyumva niwakura igihugu cyacu gikeneye jewe nawe niwo mutahe dufise kugira ngo igihugu mpano dufise zishobore kutugeza kuri cya gihugu cyacu cy'ubukungu gikize iyi mpano ifasha neza maze igahabwa agaciro ibyara iterambere bizatuma dushika kwiyangiro guhindura ibyiyumviro no guhindura ingendo niwo mutahe wo dufasha uru rugendo ishiga rimwe irarika ntiruteka ishiga rimwe irarika ntiricumba nibyo byatumye dufotera ku gatumba ufise kugira imana ariko ntugire ikitanga tudashyigikiwe ngo tuzigaragaze byaba bipfira ngaho ariko gwaruka burya nubwo biruko izuba ryamaze kwaka iki ni cyo gihe cyo kumenya agaciro k'impano ziturimwo ngo tuzigaragaze no guhindura ingendo niwo mutahe wo dufasha uru rugendo ishiga rimwe irarika ntiricumba nivyo vyatumye dufotera ku gatumba. Thank you. Merci beaucoup. Oh, Aline.